abehandikiye okwesimba obwe barukurabira mu kigombe kya NRM nabagira ngo betegwire kirukumara okusinga abo ababesimbireho aba bari mu mukuru w'entebe ya Katana bwa district age owabanayihandikisa okongera kuronda obusagiki obwa mukuru w'entebe ya Katano. Cap 138 declare Karungi Joseph renominated as a candidate contest for the election. N'ubujunanizi bwanje nka sekretary w'ekibina okwegesa abantu ebendera nenshi kandi no kubashaba ngo bagihereze ekitiinisa abo kuba nintekereza hatarabireho nshonga yona omukaruru k'omuntu titariho enshonga habwenki omuntu ashemerere kuba naija okwesimba shana yabayine enshonga nabwo nicena ngo agirete ko mu kibina tubaze twagishujuma twagitegereza icyo kubanza nakoraga nabebe bizibona kandi okuyabene barabara mu kamwenje atari amutindo abo kuranze haragwe nkora ya district abagitwiramo ka force kugira ngo tugarizo mushijo ogu aho kwa n'umuvizi wo kubanza biro kugira tunayitinga all leaders kuruga wahiguru paka once okwandika bo kwesimba rurengo rwa district kwa werizoba ba district ya person bene betenga emikono 50 kuruga buri gomborora hakiri bibiri bya kashatu emikono 50 baninye ndo kusima ba electoral commission abantu ariza kurunje munonga tibanturugunya ebintu byanje ba verify injire kurunje munonga njya kwereza abantu mwamazire kuntuma district ya Kamwenge abara abasobya na nyomba habolende ruhanga na kwa ale na nyowe omugande makuru abehandikise okwesimba ntebe ya Katano omu district ya Buhweju harimu Dewa Twire oine bendera hamwe na Philip Muhamya oizirenka independent. Atwire the Precious as a duly nominated candidate contest for election as a district chairperson. Buhweju turumu ngashayo myaka 5 ngarikire abantu bampereze bendera ninchibaraganisa ngo bampereze myaka 5 na timu yona turebuke ngo twa moving ndijo myaka 5 hatinde candidate okwesimba mu Buhweju kugichungura abanyabuhweju abakutureba n'abakuturikiriza obuntu bwobwire akabonero kitu nesha abebembeze ba NRM nubagira ngo nubija gukora namani okurebeka ngo abakwasire bendera basingura umukarura ka 2026 twiteka tekire kurangu ebendera zona faraga bearers kwiha aha one paka members wa parliament zabarayo nabwecho itoka office yitu ukuraga hati niye dadumire campaign ya faraga bearers kutandika na ba members wa parliament na ba LC5 kakarura kibirwe omugongo hati twaza kahindura mu boxi twagarura entebe yitu kandi twacungara district yitu kandi ekintu cyo cyandiko icyo koreka ngo nahandikwa abantu bingi bagarikira independent betaga kurucuruzo abo kuba nyonanye ndizira independent so tingwenda ku discouraging umuntu we namanyaki konkayije areto kwetombo itakwe kurucuruzo we kwararebe nguru yaba satisfied ategerezeho bundu bwe okweyandikisa kuriyo ni kugenda mu misho gasha kwa Ansona Twine na Juliet Charlesima.